Andũ arĩa marĩ na mawathe nĩ ũrĩtie Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ ĩtabania ũthuthuria wa kĩhumo kĩa wathe ũrĩa wĩna kĩriga ũrĩa ũtuthũkĩte itũũra-inĩ rĩa Mpirani gũkũ nĩ mwena wa Magarini kaunti-inĩ ya Kilifi. Ũmwe wa arũgamĩrĩri a kĩgĩna kĩa andũ arĩa mena mawathe gũkũ bũrũri-inĩ Major Mazden Madoka augĩte aikari itũũra rĩu rĩa Mpirani mena kĩhoto gĩa kũmenya kĩhumo kĩa wathe ũrĩa ũtũngĩtie kana ũgũmĩire famĩlĩ nyingĩ na kana kwĩna ũhotekeku wa gũthemana na wathe wa mũthemba ũyũ. Gũkinya rĩu andũ makĩria ya 2,000 nĩo mena wathe ũyũ, no na thengia ya rũhonge rwa KEMRI gũtabania ũthuthuria wa wathe ũyũ ũrĩa andũ aingĩ maciaragwo naguo maumĩrĩra matirĩ maubũka. Vifaa vya kunyoa hata keo iko pale. Hapa Magarini leo tukiwa hapa Pindini kuona kijiji kama hiki kila wale walemavu wengi na serikali haijamaliza kufanya uchunguzi chanzo cha huo ulemavu ni nini. Ni vizuri kitu cha kwanza wajue ule ulemavu, kile kitu kinacholeta ulemavu kinatokea wapi, ili jambo hilo liangaliwe. Kwa sababu lisipoangaliwa tutaendelea kupata hao walemavu. Tumekuja kwa faidi walemavu wa hapa leo na vifaa vya kuwawezesha wale ambao wanahitaji kusaidiwa kujimudu ili wawe wanaweza kutembea na waweze kutembea. Tumewaletea wheelchairs, tumewaletea tricycles, na wale ambao wanaweza kujimudu kimaisha, wana skills fulani, tumewaletea vifaa vya kufanyia kazi ili waweze kujimudu maishani. Tumekuja hapa kuungana na nyinyi kuwaonyesha kwamba nyinyi ni wananchi watukufu wa Kenya kama wengine, na msiwe na shaka hata kidogo, kwa sababu serikali yenu ya Kenya inawafikiria sana, na sisi ni shirika ambalo linaungwa mkono na serikali ya Kenya. Sisi kama serikali tunawahimiza wale ambao wamepata hizi vifaa wasijaribu kuuza ama kudhulumiwa na ule caregiver. Tutahakikisha kwamba yule beneficiary ambaye amepata hizi vifaa, serikali kuweka 1.8 million si mchezo. Tutahakikisha through the village elders wale ambao wamepata hizi vifaa waanze kufanyia kazi.